نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum hurmatli cemaat, hurmatli Salamalik aile imamının cemaati, hurmatli ustalar, hurmatli okçular, konkurslar katılımcılar. Bugün Salamalik ailinde, Türklükte Salamalik aile imamı boyunca Mekke okçuların arasında Kur'an jar, Kur'an okul konkursunun başlığının altında turabız. Uyuşturgan Barakat Kolunun Kayrımdılık Fondu. Albatta bardıq okçularga сыйлықтар бар. Албетте бул жерде жана мен силерге айтып өткөндөй окугандарга карап, баланы. Азыр биринчи этап боюнча мен уже фамилияларды айтам. Бул жерге келип, окуп, андан кийин кете бересиңер. Биринчисинде Фатиха сүрөсү менен Ихлас сүрөсү. Макулбу? Ооба. Фатиха менен Ихлас сүрөсүнөн ар бир айдан бирден балдарды айтып, мен чакыра берем. Макулбу? Даярсыңарбы? Даярсыңарбы? Устаз. Баштай берели, ооба. Анда биринчи баштай берели, келгендер кошулуп берет. Көзүк айылынан баштайбыз. Мына жактан баштап колуңузду кете беребиз, да? Бул жактан баштап колуңузду кете беребиз. Балдар, анан сүйлөмөй жок, сүйлөмөй жок. Бир мындай окуп, неме кылмай жок, кураламай жок, такалып калган болсо, ооба, айтпай турасыңар, такалып калган болсо айтпай турасыңар. Анан чыгып окуткан балдардагы сүйлөбөй, тартынбай, уялбай, коркпой, үйдөгүдөй окуп, мечиттегидей, айылдагыдай окуп, неме кыласыңар, макулбу? Анда баштайлы. Биринчи Көзөк айылынан Нурбеков Мухаммед деген бала. Чык. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadakallahu aleyhi. Azamat. Azamat. Andan keyin Salomalik aylar. Ötkürdek ulug' nur keldi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Azamat. Azamat. Andan keyin Akdere kayınları. Matrahimov Fadile.